Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah nekun, man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sesementang yang tempoh raya uro lahir lun adalah lun singoh ba'ura kiamat pemberi syafaat bagi dirinya. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min zahabin fi sabilillahi ta'ala. Sesementang yang tim infak peng harta walaupun sedirham ba uro lahilun faka'annama anfaqa jabalan min zahabin fi sabilillah. Seolah-olah orang tersebut gagi infakkan sabah gunung daripada membak jalan Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah juga nekut, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. So mentang yang tim infak harta walaupun sedirham walaupun 1000 peng ba urolahi Nabi, orang tersebut menjadi kawan bagiku di hari kiamat dalam surga. Tengok, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah juga nikun, man allama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Sesementang yang temperaya urolahi Nabi, sungguh urang yang kagak pudip agama Islam. Uthman radhiyallahu an juga nanekun, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida yawma waqati badarin wa hunain. Urang-urang yang tim infakkan peng walaupun sedirham untuk jak baca kisah lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah orang tersebut syahid ba'ura perang Badar dan Hunain. Sayyidina Ali juga pernah nekun, man allama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Orang yang peraya urolahi Nabi han terbit daripada dunianya melainkan geba dengan iman, mati dalam keadaan selamat iman. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu juga nanekut, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwana wa hayya'a lahum ta'ama wa amala ihsana ba'athahu Allahu yawmal qiyamah ma'a siddiqin wa syuhada'i was salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Orang yang undang orang-orang lain ba'urolahi Nabi lalu gepersiapkan makanan ke urangnya, Allah Subhanahu wa taala tengok ba'ura kiamat akan membangkitkan orang tersebut bersama orang siddiqin, syuhada dan orang saleh. Dalam surga Allah Taala pertempatkan dirinya. Syekh Al-Imam As-Siri As-Saqati nanekun, man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad u'tiya rawdatan fil jannah. Orang-orang yang bertujuan gejak bak sebuah tempat, bak tempatnya Nabi bacakan kisah lahir Nabi, sungguh Allah Ta'ala geberi ke orang tersebut sebuah kebun daripada kebun surga. Pakon mana? Li'annahu ma qasada zalikal mawdi' illa li mahabbati. Orang tersebut gejak bak tempat yang semata-mata kerana cinta kepada baginda Nabi. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan Nabi sungguh nanekun dalam sebuah hadis, seseorang yang cinta ke lun, singoh lun dalam surga beserta urangnya.